خب درود وطن و درود هموطن. امیدوارم که همه کسا خوب، صحت، سلامت و سربلند خانوبود هم باشه. امروز ارالش بود صحبت میکنیم و چندین کامنت هایی که نوشته شدن در زیر گویم نوارها و درباره همون کامنت ها بگیم که صحبت میکنیم. اولین یک کامنتی که در اونجا هست، بسیار طلب مردم از صحبت کردن من با زبان روسی تا که دیگرها فهمم. من کوشش کنم با زبان روسی گپ زنم، دیگرها بفهمم. ببینین هموطنای عزیز، تاجیکستان بگویم که یک از من نیست که مثال گیره من با تمام شما هم میتونین و حق دارین کدامید که روسی میدونین، کدامید که دیگر زبان ها را میدونین و او زبانی کمبودی را گپ زنین. در حالتی گپ زدنتون تحقیر نکرده با یک ملت، با یک گویم نفس یک افتوای حضور با اجازت شما با نفس یک ملت نرسیده میتونین که صحبت کنین. افتوب دست اگر که ما همه یک جو نشیم و ما سرجم نشیم، یعنی که تو گپ نزنی و ما گپ نزنم، دیگر گپ نزنه، دیگر کی گپ میزنه؟ همه را در کلا یک از بار کده ایستادن، این کاری نادرست است. هموطنای عزیزین، وظیفه جانی شما هم هست که در این باره صحبت کنید. من تکلیف کردم با حکومت جمهوری تاجیکستان وزیر را بی‌طرف که آزاد که تعیین که من همو پروپاگاندا را برم بگوی همین روزی براتا نمو استانایف نمو مخالف هم باشه حاضر времени نمی исполнитель نمی کار است میکنم. من میکنم میرم، من میدونم چه خیلی کمانده من تشکیل کنم، من میفهمم چی کار کنم، چه خیلی برم ای کارم و تو قدر امکان ای دست می اومدگی همین قدر کرده ایستادم، یعنی که هر چیزی که هست. و درباره گپ زدن که شو من گپ زدم یک باید ما یعنی فارسی خودمون ابیدینیت کنیم یک تا مثل ترک ها مثال گیریم چه خیلی که کرده ایستادن ترک زبان ها، ما باید این کار را تشکیل کنیم، ارگانیزوات کنیم، یعنی بیرون از همه ناسناو زبان، ناسناو خون که ما پیش از گویم که پیش از خریستیانست و پیش از اسلام، پیش از کاتولیسم، پیش از بودیزم، همه ایو پیش ما یک ملت بدیم، ما یک ملت بدیم، همین را اسناد داده یک قوه تشکیل کنیم. و بسیار برادرای همسایه برادرای ما قرقیزستان که نوشته است که من گویا که یک ناتسیست هستم. و ببینین اگر که این کار اردوغان کنه یا که ترکیه کنه ناتسیست نیست، اگر که این کار من پیشنهاد کنم با همزبان و بگیم که فارس های خودم ده و ما بگیم که ناتسیست بدم. اگر کسی را کمبودی حیات شبگوی تو ناتسیستی، تو باید او را تعریف کنی. یعنی اساسی خطای ما سر همین است که ما فقط باید تعریف کنن و ما را یک کس بگناه بروره، مخالف ما را گناهگار بروره. این اشتباه است، اشتباه بزرگی است که تو یک طرف میگیری. من همه برآمدم از اول تا امروز، یعنی هر دی طرف عیباشه گفته اومده ایستادم که این طرف هم عیب داره و طرف دیگر هم عیب داره، یعنی که پروست تک از یک طرف قرصک نمیشه و از هر دی طرف کمبودی هست، هر دی طرف منفیت های خودشه بگیم که اینترس های خودشه بازی درونده ایستادن و هر دی طرف از بی عقل بدنی، از نبودن سیاست مدار نبودن دو طرف یک دیگر استفاده برده ایستادن. ما هیچ وقت خوشحال نیستیم که امام علی یا که حکومت تاجیکستان حمله کنه با قرقیزستان یا با ازبکستان یا با افغانستان یا جای دیگه ده، یعنی در اینجا هموطنای ما قربان شود، در یا که دیگر کم قربان شود.
мо ҳеҷ вақт гирияи ягон модарано вобаста аз забону дини мазҳабаш миллаташ мо гирияи ягон модара намехоҳем, чи қирғиз боша, чи тоҷик боша. ман худам қалиғам, ман на тоҷикам, на қирғизам, на қазоқам, на урусам, на гуфти ҳамун гапо. ман қалиғам худам, неки ватани ма Тоҷикистона, мара ватанам Тоҷикистона. каки так инами аҳволе кишидагӣ аст. таърихда чандин сол пеш инами форс зада империяи қалиға шикастагӣ нобуд кардагианд. ин ягон ҷои шаки шубҳаву бозиву чӣ надорад. аммо имрӯз ин сарзаминда ма таваллуд шидагием. агар номи Тоҷикистон боша, номи Қирғизистон боша, номи иҷа Қазоқистон боша, номи намедонам Валӣ боша, номи Алӣ боша, номи Шовалӣ боша, фарқ надора номаш чи аст. Тоҷикистон аст, Қалиғистон аст, Немсистон аст, любой ном боша. ин ами минтақа ватани ма ҳаст. ма ҳамчун фарзанди ин сарзамин ҳақ ва бигем ҳуқуқи дифоъ кардани ин ватана дорам. барои ҳамон ман дифоъ мекунам. ман нейтрални ҷора гирифтагӣ ҳастам ки кадоми гунаҳгор ҳаст бояд мо ба бародарои ҳамсоядавлати мо қирғизҳо яъне ки командаи худмона бояд ташкил кунем. командае ки яъне ин ҷангҳа ин будаги воқеара мо расследованӣ бояд барем. худмон не зависимы аз ҳукумат, не зависимы от какой-то государства, не зависимы от какой-то гуфти ҳамун гапо организация. мо на танҳо мо ва Қирғизистон бояд мо яъне ки Қирғизистон, Тоҷикистон, Қазоқистон, Туркманистон аз анамин мардумӣ як организацияи худмон ташкил кунем ки тарафи иву тарафи уву тарафи дигарӣ набояд боша. мо нейтрални тарафи халқ бояд бошем, на тарафи ҳукуматдоро. мо бояд тарафи мардум бошем. ва мо ира и камбудӣ дар Тоҷикистон мешавад, дар Қирғизистон мешавад, дар Узбекистон мешавад, дар Туркманистон мешавад, дар Қазоқистон мешавад. мо бояд ира расследованӣ кунем. айбдора Узбекистонам бояд наказат куна, Қазоқистонам бояд ира наказат куна, Тоҷикистонам ира наказат куна. ҳама каса бояд виновника наказат куна, яъне ҷазо битан. инсоне ки дар инам хеле муноқишаҳо даст доранд. ира шумо дуруст бифаҳмед. не ки дар ҳолате ки баъзан ҳолат ман мегӯям ки ин кор аз тарафи Қирғизистон саршидагӣ аст, маълумот мешава, ё ки аз тарафи Тоҷикистон саршидагӣ аст, инам маълумот мешава. ин маънои ура надорад ки ман позитсияи ма тарафи иша гирифта истодам ё ки тарафи дигариша гирифта истодам. ман тарафи мобайнда ҳастам ки аммо мобайнда гунаҳгора бояд пайдо кунем. кадоме ки айб дора фарқ надора, не имеет значения ки аст, чи аст, Алӣ аст, Шовалӣ аст, қирғиз аст, тоҷик аст, қазоқ аст, узбек аст. ки инами проблемара, инами мушкилиро дар байни сарҳад овардагӣ ҳаст, бояд мо ура гӯем ки наказат кунем. ки ин чиз ба хатогии як кас ду миллат якдигар қатъи даст ба гиребон нашавад. ман бозам гуфтам, имрӯзам мегӯям ки қирғиз, қазоқ, тоҷик, узбек, туркмен ҳастен дар Европа, мардуми Азия, хусусан Азия, Афғонистон ва бигем Эрон. имрӯз бояд мо, яъне Наврӯз аз ҳамаи мо аст. имрӯз бояд мо як ҳамин хел сохторе ки мардумӣ, яъне ки як чи ташкил кунем ки дар ҳамаи ҳолат бояд мо бари якдигарда бошем. дар Аврупо, дар Россия, берун аз Азия, дар ҳар ҷо бояд мо бари якдигарда бошем. ман имсол ният дорам ки як наврӯзи бузург ташкил кардан дар Аврупо. агар худованд умра боқӣ кунад то ҳамуҷара ягон террористои ба ном давлат нападат накунанд, агар ягон ҳодиса нашавад, бигем як наврӯзи бузург нападат чӣ карданем сохтанӣ ҳастем.
من کوشش کرده ایستادم، اما او طرفش بازم باقی از مردم عبارت است. یعنی که مردم چی میخواهد؟ باید خلق سرجم شود، خلق باید ما سازیم، یگان جا را بگیریم، مرکز کنیم. در اون مرکز از قرغز، از تاجیک، از قزاق، از ازبک، از افغان، از ایران، همین مردم آسیایی که ما داریم کلتورمون یک است، ما یدینی کلتور داریم. ایره هیچ کدامیتون فراموش نکنید. اگر که گرچند قرغزها هم که مثال از دیگر جا آمده باشن، از دیگر کلتور، اما اینجا آمده بعد سالهای سال در این 100 ساله ها، یعنی که کلتور یدینی آسیا است. ما یدینی کلتور داریم. ما باید مرکز تشکیل کنیم، نماینده ها، یعنی که از هر یک منطقه ها، یعنی که دولت ها یک کسی باید انتخاب شوند در اونجا، همچون رهبر، ارگانیزاتور بگیم، و مردم را گوش کنه و معاونای خودشون، یعنی که یاردمچی های خودشون باید گیرن. بگیم که ما باید کار کنیم در این مسئله. مثال چی در کار هست، چی مشکلی هست، چی گپ هست، در کجا چی کار کردن در کار. یک انسان تجارت میکنه، یک انسان یک کار میکنه، یک انسان بوغالتریش هم میتونه بکنه، یک انسان یک کار دیگه هم میتونه بکنه. البته به پول نیست، همه اویلیگ میشود. اما تاکسی، مثال امروز تاکسی ها هوی کدگی هستن، مثال برادرای بگیم از ازبکستان، از دیگر منطقه، آینده مثال هوی کردنی است از برادرای قزاقستان و قرغیزستان، از تاجیکستان، از افغانستان و غیره. ما ببینید، ما میتونیم یک چیره ست کنیم، یک چیره ما ست کنیم. مثل که مثال اشان در اروپا هم اشان، در امریکا هم اشان، در روسیه هم اشان، در تمام دنیا اشان. مثال یک مگزین ست چیدگی است. ما میتونیم که امروز همه اگر جمع شویم، آیسته آیسته یگان مگزین، یگان هم ترگاو سنتر ست کنیم که در اونجا مال افغانستان و مال ایران و مال تاجیکستان و مال بگیم که قزاقستان و قرغیزستان و ترکمنستان و تاجیکستان، همه این مال ها، اون چیزی که ما میبریم از خروکه سرکردگی، تمام اون چیزای ما در اونجا ما میتونیم فروشیم خدمات. برای چی ما این را ارگانیزوات نمیکنیم؟ برای که ما متحد نیستیم. لوبای چی را ما میتونیم ست کنیم، لوبای چی را میگیریم، مال آسیا را. فقط رهبریت در کار است. مردم باید گوش کنن، مردم جلسه ها بگذرانن، بشینن صحبت کنن، کمبودی، بهبودی، پیشنهاد و اصلاحات باید این کار کنن. در او حالت ما ست میشیم، در او حالت ما متحد میشیم. او یکی نیست که گفت که همون گفت که من خدم میشم اوج آمدگی اوش برای خودش دویده گشته، ایش آمده برای خودش دویده گشته است، هیچ کار کرده نمیتونیم. امروز ما میتونیم که فروختی تاجیکستان، فروختی ازبکستان، خربزه، تربز و غیره چیزها را پریمای بیاریم در همون ست ارگانیزوات کرده خودمون را فروشیم. عیب است که از بنگلادش بیاین در اینجا ست بکشوین. عیب است، عیب که ما مردم آسیا گفت که همون گپا تو ها زیرا دست بگیریم یک دیگر بشیم بگردیم. میفهمین امیرا؟ اینه ای از عیب، اینه ای از شرمندگی. من طرفی اوی نیستم که جنگ شوه، کمبودی شوه، یا متر زمین ایتی یا متر زمین ایما، نه. همین متر زمین ای سر تاجیک هم میمونه، ای سر قرغز هم میمونه. هیچ کدام وفاداری نمیکنن. یکی همون را متحد شده، سرجم شده، مصلحت کردن و زندگی کردن یگان کمبودی نداره. این همه پولشا هم مثال گیریم، زمینش در اوکراین موندگی است، زمینش در بلاروسیا موندگی است، گرمانیا زمینش در پولشا موندگی است، نمیدونم چخیا زمینش در اسلواکیا موندگی است، اسلواکیا زمینش در استریا موندگی است. همه همینو بله خریطه ها عوض شدگی هستند. متاسفانه وقتش قطعی خریطه ها عوض شدگی هستند.
не ки ин маъноиро надорад ки хидорамати бобои ма онаҷа тариқа буд бояд мо давомаш битем ам кора. пешравӣ шида истода, замона пеш мерава. мо бояд тараққӣ кунем, мо азия бояд тараққӣ кунем. ин тараф тоҷик 10 миллиона, у тараф қирғиз 7 миллиона, чанд 8 миллиона, 7 миллиона, 6 миллиона, у тараф 6 миллион, тақсим пора ҳар кам махдам мешам, тари мекунам, ҳеҷ кор карда наметавонем танҳоида. ма бояд ай Тоҷикистон пеш бошам, иш боша Тоҷикистон, ма бояд ай пеш бошам, ма байрақи калон абзанам, байрақи калон дар кунуд мезанӣ, байрақа чӣ кор мекунӣ? Чӣ фоидат меорад? имрӯз мо тилло дорем, ювелира дорем ва ғайраҳо дорем. Мо метавонем ҳамаиро организовать кунем, фурӯш бирорем дар бозори ҷаҳонӣ, дар маркетингҳо мо ташкил кунем. ин муттаҳидиро мехоҳад. ман ҳамун муттаҳидиро мехоҳам аз ҳамин аврупо бигем ки сар кунем, яъне ки узбек, қирғиз, қазоқ бояд мо сар кунем дар инҷа. мо ба умеди ҳукумату посольствои ҳукумат нашем. ӯ ҳеҷ вақт ҳукумат қатъи мардум кор намекунад. ира фаромӯш накунем. вазифаи ҳукумат контрол кардани мардум, бигем ки зачумарид аз ҳамун программаи доштаи худаш берун набаровардан аст. вазифаи ҳукумат ҳамин аст, аз ин беш нест. ман бозам дар ҳамин аврупо истода мардума дар объединение, яъне якҷоя шиданда таклиф мекунам. мо ақаллан дар ин тарафҳо якҷоя шидан бигирем, ҳеҷ вақт мо дар Тоҷикистону Қирғизистону Узбекистон дар уҷо конфликтҳомон гум шидан мегирад. конфликти мо гум мешавад. барои ҳамн мегӯм ки ҳамватанҳо, бигем дигар ҳамсояватанҳо дигарро ҷамъ шед, мо дар инҷа созем ҳамон организатсияи худмона, ҳамон сохтори худмона. евроазия худмона дар дохили Евросоюз бисозем. ин маъноиро надорад ки мо дахолат дар сиёсати ино ё ки дар зиндагӣ ё дошта бошем. Не, мо барои культураи худмона, яъне ки моли худмона ва дигар тиҷорат ва ғайраи худмона барои рушд додан дар инҷа бояд созем. мо дар инҷа рушд битем ура. ман иншоалло умедвор ҳастам ана ин чиза ба танҳоӣ як ман намешава ва бигем ки ман боварӣ дорам ки аз бародарои Узбекистон, аз бародарои Қирғизистон, аз бародарои бигем ки ва ғайра Қазоқистон, Туркманистон, ҳар бародарое ки дар инҷа ҳастанд, мо ба якдигар пайваст мешем ва садои маро мешнаванд, бо мо пайваст мешаванд. ҷай тарин нест ки ма главнием, ту поёни тарине. мо ҳама главнием ва кӯшиш мекунем бигем ки як буҷаи худмона бояд мо бикушоем. чиста буҷаи худмона. агар ҳар як тамони ки бигем $10 моҳона партоем, мо дар як сол бовар кунем дӯстои азиз, бисёр кора дари бигем ки ҷа мекунем, бисёр магазинҳои бигем ки худмона мекушоем. гуфти ҳамун усмон девнаки худмонски мекушоем. ҳамаша моли қазоқ мешава, моли қирғиз мешава, моли бигем узбек мешава, моли тоҷик мешава. ҳамаи ҳамин чизомона мо метавонем. вақте ки талаб дар ин чиз чид, мисол гирем ки фалон мол бояд ба стандарти аврупо туғрӣ карда сохта шава, дар ин ҳолат дар Тоҷикистон ҳам уҷа ҷои кор пайдо мешава, дар Қирғизистон ҳам ҷои кор пайдо мешава, дар Қазоқистон ҳам ҷои кор пайдо мешава. чӣ хел пайдо мешава? барое ки уно таъминкунандаи ҳамин талабот мешаванд. ӯ ҳам кӯшиш мекунанд завод бисозанд, ӯ ҳам кӯшиш мекунанд фирма бисозанд, ӯ ҳам кӯшиш мекунанд ҳамун мола пайдо кунанд, обработка кунанд, тоза кунанд, упаковка кунанд, яъне стандартда тайёр кунанд ва ӯро оварда дар ин ҷао бигем ки фурӯше.
هیچ وقت نمیره که از کوچه برو بگیری بیاری. همین اروپا در چی با کار زیاد است، برای که اروپا در تمام دنیا مالش همه فروشه. وقتی که مالش که فروخت، اون مولا با همون استانداردهای همون دولت ها تیار کردن در کار است. برای همون زوادات بسیار هستن، فرما تیار میکنن، اینو اینجا کار میکنن، بیزنسمنوش بردن میفروشن، تجارش میبرورن از این دولت. ما ان شاء الله امیدوارم که ما یک جا میشیم، اگر خواهن مردم. اگر نخواهن، من بازم میگم من نه توجیکم، نه قزاقم، نه قرغزم، نه بگیم که دیگرم افغانم. ما خلقم. اگر ندونین خلقه بکوین میوی، گفتی همون آقای کرکنجا که بکو میوی. ما بچه خلقم. برای همون ما دیگون etničestvo относить se naviknem. Etničestvo ima alohida هست خودش، دیگر هست. و ما همچون فرزندی زمینی گویم که آسیا، همون سرزمین، همون منطقه، ما دیلم با همه سرزمین، همه منطقه دیلم میسوزه. میخوام که ما هم با نمی استانداردهای نمیایی که ساخته ایستادن، ما هم میخواهیم که پیش بریم. یک برادر نوشته گیبت مانده که مثال خاتم صحبت کرد، سوال داد که برادر چی با همین جنگ ها سر شده ایستاده است. گفتگی سوال داده بود، در آخر درباره همه کمتر صحبت کنم و ایرا پایان بتیم بعد داری صحبت کنیم و بگیم که با زبان روسی در آخرش کمتر بگم با پیغام. Братья казах, киргиз, узбек, ну в общем, братья, среднеазиатский народ, который мы находимся в Европе или в остальном где-то, да, Америка, создавайте единый диаспора, который продвигайте интерес своих Средней Азии, культуру, объединяйтесь. Даст Аллах, скоро будет Навруз Байрам. Не делайте каждый сам себе Навруз Байрам, сделайте единый Навруз Байрам. Таджикистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан совместно сделайте. Я тоже стараюсь, чтобы в Европе объединить народу, создавать такой единый большой диаспор, и чтобы были их офис и работали представители те страны, которые я назвал. И чтобы мы открыли, старались какой-то единый что-то потихоньку, в течение, не знаю, несколько лет, сет, который будет продаваться, азиатские товары, азиатские вещи, которые казахи, киргизские, узбекские, таджикские, афганские, иранские, но только оно там будет продаваться, вот эти вещи, начиная от сувенира и заканчивая еда и одежда. Я стараюсь, делать этого. Я думаю, что будут братья азиатского народа отзываться на мое предложение, и которые люди находятся в Америке или остальным где-то на большим крупным таким странам, как Европа, Америка, да, но старайтесь вот это вот собирать и сделать это, быть единым, только единым. Ни казахи, ни киргизы, ни узбеки, ни таджики, а просто единым азиатам из Средней Азии. Откройте центр культуры. Это самый главный центр культуры открывать, чтобы этот центр культуры представлял все народы, живущих в Средней Азии. Всех народов, начиная от Ирана, Афганистан, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, чтобы представлял всех этих народов, культуру этих народов. И я очень стараюсь этого делать. Если кто-то есть в Европе, представители этих стран, которые я назвал, давайте, братья, отзывайтесь. У меня есть Facebook Акмал Астанаев.
Я ранее сказал, и сейчас по-русски скажу, да, это слово. Я не таджик, ни узбек, ни казах, ни киргиз, да, я халах. Это национальность, которая остался несколько штук. Но при этом я стараюсь что-то оставить после себя. В моем Азии для меня не существует такой особенно где-то там кто-то особенно, да, это выше, это ниже, это средний, нет. Для меня все это моей Азия одинаковые. Я не отделяю статусу народа или там, не знаю, внешность народа. Почему? Потому что я не отношусь ни одного из них. Поэтому, дорогие братья, которые живут в Европе, давайте откроем, например, наши будет, пусть азиатский пусть будет. Пусть стараемся что-то делать, начиная от маленьких магазинчики и потом тихонько продвигаемся дальше, культура, ресторан, например, и остальные. Будет это, будет, но не сегодня, но завтра. Если мы это стремимся, стараемся, да, будет это. Почему мы в России были вот такой вот самый униженный народ? Потому что мы не были едиными. А если мы не будем в Европе едиными, мы не будем в Америке или где-то едиными, да? Не будем представлять единую культуру нашу, мы не объединяемся, то там и будем. Мы тоже так же унижены, как были в России. И я вам это гарантии даю. Но не сегодня, это завтра будет точно. А, Думаю, братья, думайте и отзывайтесь друг друга, собирайтесь и сразу а, создаете свой такой большой диаспора, где-то нанимаете офис, отдаете кто сколько сможет, по статусу этих странах смотреть, по $5, по $10 месячный каждый человек, каждый, который живущий там. Например, мы здесь в Польше уже почти более 500 тысяч, 400, 500 тысяч из Азии находимся в Польше. Если мы по $10 в месяц скидываем, мы можем снимать офис, мы можем снимать центр культуры, который, ну, снимаем от большое здание, и там сделаем центр нашей культуры, и представители этих стран, которые будет руководить этой системой, создадим свой хороший азиатский конституцию, который что нам надо делать, что не надо делать в чужих странах. Будем контролировать, есть проблема, решаем. Ну, вот такой, вот такой жизнь, я просто думаю пока это делать. Спасибо за внимание всем. И я дальше буду говорить на своем языке, на моем государственном, скажем, языке, на таджикском. Дар бораи гуфтан ки чӣ ба ҳамин ҷангҳо шида истодааст, барои ман як бародар қатӣ суҳбат кардем. Аввал навис, баъд аз ӯ суҳбат кардем, занг задем. Гуфт: бародар Астанаев, ту худ чӣ фикр дорӣ? Ман фикри худма мегӯм ва ҳар як инсон фикри худша дорад. Гуфт: амрӯз ки пусть каждый остаётся в своём мнении, да? Ман мегӯм ки ҳамин сохтори демократия пир шид. Просто пир шид. Ҳар як сохтор таваллуд мешавад, давраи ҷавониш мешавад, яъне аз арташ развиваться, баъд аз ӯ оста уже синни соли миёнасолиш мешавад, баъд аз ӯ пир мешавад, баъд аз ӯ мемра. Ҳамин сохторҳоам ҳамин аст. Мисол агар қафотонро нигоҳ кунед, ҳамин историёро нигоҳ кунед, царизм буд, шоҳизм буд, баъд аз ӯ бигӯем социализм, капитализм, ҳамаи ҳамино як таваллуд шидан. мутаассифона баъзеш умраш дурозтар мешавад ва баъзеш умраш камтар мешавад. Мисол охирон таваллуд шидагӣ сама бигӯем ки молодой идея и демократия аст. Яъне баъд аз ино, яъне ки ҳамроҳи таваллуд шидагӣ буд бигӯем социализм, ино мурдан рафтан, ҳамин демократияро умраш дурозтар будааст, бигӯем баъди ҳамин царизму дигарро.
демократия то ҳамин рӯза умр дид. Вай демократия пир шид бародаро. Воқеан ҳам пир шид. Яъне ҷомеа, дунё, инсоният ба як сохтори бозам як номи нав, як идеяи нав додорад. Барои чӣ? Барое ки уже дигар ба ин ном ба ин чизе ки ин сохторе ки ҳаст уже ҳамин қашид. Дигар қувва накарда, тинуд накарда истодааст. Дигар патинуд карда наметавонад. Медонем як дафтар аст, худ ӯ 10 варақ дошта бошад, худ ӯ 100 варақ дошта бошад, худ ӯ 1000 варақ дошта бошад. ҳамин навиштан мегирӣ, навиштан мегирӣ, навиштан мегирӣ, як рӯз меяд пур мешавад, дигар ҷои навиштан намемонад. маҷбури ӯ дафтара партои дигар ё ки намедонам бигирӣ ҷамъ кунӣ дар як ҷод монӣ барои наслҳои ояндаат ки ҳамин хел бобо калонумон я дафтар навишта буд. ҳамчунон ки давраи шоҳиву сариву намедонам дигар аз он ҷумла ҳамин динам ҳамин хел омадагӣ аст. Бубин чандинта дин мисол пештараҳо будагӣ, таваллуд шидагӣ, дигар мурдагӣ, таваллуд шидагӣ, як тамом шидагӣ. Хеле баъзе ҷоҳода ҳамун чизо мондагӣ каматум. ҳамчунон ки имрӯз ҳам коммунизм мондагӣ аст камтар, имчунон социализм мондагӣ аст, имрӯз ҳам ҳамун шоҳизм мондагӣ аст каматум бигем. баъзан дар табиати инсонҳо таваллуд мешавад чиз, баъзан ва ғайро. Аммо целист бигем, целист, яъне ки ин чиз пир шид. ҳамин демократиям уже заслужил уже своё, яъне пир шид. Дигар идеяи нав надорад, яъне варақи нав надорад ки бинависанд ва бигем ки контрол кунанд. Барои ҳамун дунё бояд баъд аз як таҳаввулот бигем ё баъд аз як тағйирот боз ягон идеяи нави дигар бояд пайдо шавад, то ки бигем ки ин мардума бигем ки боз ягон 100-солаҳо, 200-солаҳо ёки 300-солаҳо боз ба ҳамун идея бигем ки мардум зиндагӣ кунад. Ба ин рафторе ки рафта истодааст, яъне ки демократия дигар ман фикр накунам ки беш аз 50 соли дигар умр дошта бошад. ҳамин сохтори демократия. Албатта где-то кам мемонад ин чизо, иномо, яъне ки аммо ина хеле ки масштабе ки управлят кард омад тамоми дунё рӯ ба ҳамин демократия гуфта, мо сохтори демократием гуфта омадагӣ ном, яъне ки уже пиршидагӣ аст. Уже дигар далши қувва накарда истодааст. Управлят карданда қувва накарда истодааст. Яъне боз идеяи бигем ки дигар дар кор мешавад. Барои ин назари ман аст. Ман нигоҳ карда истодам аз Амрико саркардагӣ то бигем ки Азия ва Африқо ва ҳамаи ҳамёрам та нигоҳ карда омада истодам. Яъне ки ҳозир ҳамина бибинед, мисол ислом меган фалон қадар ислом аст, аммо какой-то час ҳамира аммо как ҳаст придерживаться мекунад ҳамин чиза. Остальниш ранги мавори мега алҳамдулилла мусулмонам. гуфти ҳамун гапо истифода мегарда, мезана папироса иси мегарда, гуфти ҳамун гапо ачки мемона мӯи сарша канатка мекуна, мерава дар ресторан мешина уҷа намедони чӣ гап аст, задести авқотура. Яъне ки ҳамун строгости ҳамун ислома ман мисол соблюдат карда наметавонам да, ҳам хел аст. аммо мегӯм ман мусулмонам. ҳамин хелш мешавад ки ҳамун демократия ҳам хел рафта истодааст. ҳамун где-то кам монда истодааст, аммо дигар тараф просто ном демократия монд, дигар чиз намонд. Яъне ҳамун строгости ҳамун демократияра соблюдат карда натавониста истодааст. Инсонҳо уже биромада истодаанд ҳамун граница. ҳар як чизам таваллуд мешавад, строгости хича дорад, баъд меяд баъд слаби мешавад. ҳар ҷое ки слаби шидан мегирад, имрӯз агар назар кунем любой ҷо камтар слаби мешавад, уже автоматически дигар идеяҳо резко аммо хоббудагӣ чизо бедор мешаванд. Национализм бигем ки баъд бигем ки гуногун религиозни гуногун чизҳои бигем ки ҳамун пайдо мешавада. ҳар кам мехоҳад ки ҳамун бикаша мардума аз фурсат истифода бурда. ҳамин хел аст ки ҳамун нигоҳ кунем дар дунё ҳамин чизо пайдо шидан гирифт. яъне аз давлатҳо, аз дигар ҷоҳо пайдо шидан гирифт. ин нишонаи слаби шидани ҳамун
демократияро нишон дода истодааст, яъне уже пир шидан шуд. ҳамчуноне ки дар вақти СССР ам ҳамин хел буд. Мошинас СССР ҳеч кадам намезад. Оста оста СССР слаби шидан гирифт, баъд пит 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 када ҳар ҷо буромадан гирифтан идеяҳо. Мардума и тарафу тараф бурдан гирифтан. Барои чӣ? Барое ки ҳамон СССР ҳамора багем ки уже пир шида буд. 70 сол умр доштааст. Тез Худо раҳматш кунад мурд рафт. Уже пир шида буд. Ва не ки то имрӯза какой-то ҳамон последний рывоки СССР организовать кардаги аст. Эмомалиро дигар инсона ҳамон контроли Азияда какой-то процент дора долияша. Какой-то процент дора. Не ки худаш бигем ки вуҷудан мурдаги аст. СССР мурду рӯҳш зинда. Рӯҳш мегарда кам-кам. Худаш мурдаги аст телаш. ҳамин хел аст. Демократия ҳам ҳамин шида истодааст ва ҷаҳон, дунё аз нигоҳи ма аст, ин фикри ма ҳаст. Ягон аз рӯи ягон китоб нест, аз рӯи ягон ҳадис нест, аз рӯи ягон чӣ нест. И танҳо ман дидаги чизма ман фикр карда истодам ки уже бигем ки ин чиз слаби шида истодааст. Яъне он ҷойҳоеро ки демократия контрол мекард, слова демократия буд, имрӯз уже ҳамон пит кароҷи лишни чизо буромада истодан. Уже кам буд ё уже демократия управлят карда натониста истодааст, демократия контрол карда натониста истодааст. Ман ҳамин хел дида истодам. Ина ба забони русӣ перевод накунед дар ягон ҷо, майли? Агар илоҷиш бошад дар эфирам намонен, ира қайчӣ кунен бигирен охиро гуфтҳои мара. Дар кор нест, и бояд эфир барава. Ман фикр назар ва минени хидма он чизе ки дида истодам ҳамун чиза мегӯм. Аз нигоҳи ман ҳамин хел шида истодааст. Шояд аз нигоҳи дигар инсонҳо боз ҳам дигар хел ва ё ки ягон фарқкунанда бошад. Ана ман кӯшиш мекунам ки саҳар бега шав ҳар вақте ки ман вақт меёбам эфир бурам ҳамроҳи шумо суҳбат кунам, ҳамватанои азиз ва дигар инсонҳо. Ана багем ки ба ҳамаи инсонҳое ки воқеан ҳам қадр кардан, гӯш кардан, омадан поддерживать кардан, чӣ аз бародарои Қирғизистон бошад, чӣ аз бародарои Тоҷикистон, аз Ӯзбекистон, аз Қазоқистон, аз Туркманистон, аз Афғонистон ва аз Эрон, ҳар касе ки бидан дариҷа ва дар ин канал обуна шидан, ман аз шумо бениҳоят миннатдор ҳастам. Аз замин то осмон барои обуна шидан то миннатдор ҳастам. Мо бояд сари ҳамин хел як идея бояд ҷамъ шавем. ман иншолло умедвор ҳастам ки яъне ин обуна шидани шумо бигем ки аввалшам нест ва охирашам нест ва кӯшиш мекунем ки ҳамватанои азиз ва дигар ҳамсоя давлатҳо яъне ки як единствои худмона месозем ва тоҷикистониё мардум мо кӯшиш мекунем, дида истодем системаи Эмомалиам рақси бозиш иам пир шид, иам уже тамом шид. И дигар ҳеҷ кор карда наметавонад беғарз аз куштан, қатл кардан, тарсондан, мардума зери тарс қапида шиштан, дигар ҳеҷ кор ай дасташ намеояд. Ва кӯшиш кунед мо сари як дастархон, сари як миз ҷамъ шавем. Яъне мизи гирд мегӯянд, ина ҳамин оппозитсияҳо ташкил кардаги сайтҳо, оппозитсияҳо бо шумо шаву рӯз биданаш бигем ки ин ҳамин як мизи онлайнӣ аст. Шарт нест барои пул расход кунӣ, билет бигирӣ, як ҷо биёӣ, як ҷои дигада қатъиё бишинӣ, гап занӣ. Яъне ҳамин мизе ки шумо дида истоден, ин ҳамин мизда шумо қарор доред. 295 нафар ки ҳозир дар ҳамин миз қарор дорад, мо дар як миз ҳастем ва ман сухан ма гуфта истодам, шумо гӯш карда истодем. Шумо фикру назартона зери коммент менависен. Ман дида истодам ва баъдан мехонам вақти холӣ ёфта шишта. ин ҳамон мизи гирди мо ҳаст. Дунё ҳам тараққӣ карда пеш рафта истодааст то қадри имкон. барои ҳамон ин миза ай даст натен ва бигем ки ҳама вақт дар ин мизҳо шумо бояд обуна бошен. ҳар камбудӣ мешавад, хатогира менависен. баъзан инсоно бисёр ифлосанд, ҳамин навиштагиш аққората чунчи намедонам аз куҷо таваллуд шидаги аст. охир ту хай навиштанӣ, ту фикрта бинавис, камбудира бинавис. чӣ мебинӣ? Беҳбудӣ мебинӣ, камбудӣ мебинӣ, ҳамура бинавис.
хато аст, бугӯ ин суханат хато аст, халос фикру назари хита бинавис. Шарт нест пешаи очаи мара, апаи мара, хоҳари мара як бор ҳақорат карда бибирою хидмаву баъд ӯ фикрта дар охираш ду ҷумла ту хато гуфтӣ бинависӣ. Ӯ ман хато гуфтам, баъд ӯ қадар ҳақоратат барои чи аст? хеле инсоно ҳам аст. Ва дар мардуми Тоҷикистон дар бораи навиштани коммент, дар бораи опубликовать кардани пост байни конфликти Қирғизистону Тоҷикистон, яъне эҳтиром, инсонгариро ёд набирорем. таҳқир кардан, намедонам, саганиё, пишиканиё, маймунанино, ин калимаҳоро, ҳақорат, ин калимаҳоро дур партоед. Мардуми Тоҷикистон ассоби на дар шумо дахл дорад. Аз Қирғизистон ҳам ҳаст, каман, як таъдита ахмақанд. Не ки аймо ку итари ахмақ гарени зиёд дошта будаем. Ҳама ку ҳақорат, о зур ҳақорат намекунад. Зур абидадори мехези мерай уҷа. ҳақорат қати корут буд намешавад. Ва аз ҳамаи ино хоҳиш мекунам, бародарое ки коммент менависен, статья менависен, опубликовать мекунен ягон чи, ҳамун камбудиро бинависен, чизе аст, чизе нест. Дигар дар чашми қирғиз, намедонам, дар ӯ қирғиз, намедонам, қирғиз саган, қирғизо террористан, қирғизо не. вақте ки як камтар камбудӣ шид байни ду сохтор, ин маъноиро надорад ё тоҷик миллаташ террорист боша, ё ки қирғиза миллаташ террорист боша, ё тоҷика миллаташ саг боша, ё ки қирғиза миллаташ саг боша. Ин чиз нест. ин таҳқирорро дур партоед. ман мебинам он чизе ки қирғизҳо чоп карда истоданд, ман забони қирғизиро медонам, мехонам, навиштаҳошона, гапҳошона гӯш мекунам. ҳамуно то қадри имкон ҳамун эҳтирома ба ҷо мегузоранд, гап мезананд журналисти дигарош, ё ки пост ҳам чоп мекардагиёш. эҳтирома ба ҷо мегузоранд. бугӯ уна президент ча бугӯ ки мисол ту рафторои террористӣ дорӣ, это террористическое поведение, то, что ты делаешь. Эмомали Рахмон, то, что он делает, тоже террористическое поведение. Значит, два глав государства, два система, два вот это глав военных, как это, Минобороны, да? Как это, министр. Они их поступки, террористические поступки, их можно назвать. А какой-то солдат там просто пихают туда, как мясо, сейчас как делает Россия, собирает. Это не говорит, что этот солдат террорист или это кто-то террорист. Да, дает наркотики, солдат все, что делает. Я видел, как в России мобилизацию делает. Мы не знаем, куда идем, все пьяные. Я написал: добро пожаловать в мясокомбинат. Мы решаем. Бык. Ну, бык куда идет? Бык на мясокомбинат идет. Ну, вот такой конфликт. Поэтому всем ассаламу алейкум, братьям, киргизам, казахам, узбекам, туркменам, афганам, иранам. Все мы единый народ, единая культура имеем. Живем под единым законом, исламом. Это все это нас объединяет, кроме какой-то нашей внешности. Вот смотрите, я, например, ни на таджика не похож, ни на узбека не похож, ни на казаха, да? Но у меня, короче, нейтральный, да, и европейский немножко такой внешности, и узбекский тоже где-то видно, и казахский тоже такой. Значит, короче, я особенный среди вас. Уважайте, короче, себе, уважайте соседа, уважайте друг друга, уважайте религию, уважайте нашу единую Азию. Давайте объединяться, братья. Давайте создадим наш единый союз. Покажем этим диктаторам и покажем всем, что мы едины. Нас невозможно расчленить. Так что нас многого объединяет. Не только соседство. Начиная от культуры, начиная религия, начиная все то, что есть, нас объединяет. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Кто что-то хочет писать на комментариях, пишите, пожалуйста. Я буду читать обязательно каждый комментарий. Салам алейкум ва рахматуллахи ва баракату.